I pozdrav ljudi, nakon dugo vremena evo nas nazad u novom videu i ovaj puta imamo Konzum Playtime 2026 sličice koje ćemo danas da otvaramo i da vidimo šta ćemo dobiti. Možda dobijemo nekog hrvatskog reprezentativca. Mada smo eto ispali, pošto snimam danas je subota 4.7. A mi smo ispali, kao što svi znamo, i da otvorimo, imamo tu 15-ak ovih paketića, pa da otvorimo, da imamo šta ćemo mi dobiti. Mislim da sam zadnji put bio podero, ali ovaj put ćemo pažljivo. Odmah prva sličica koju smo otvorili, to jest ne znam ni koliko tu ima, ni šta. Ja, niš više valjda. Neću da pokidam, mislim da sam zadnji put bio pokido. Vidimo kak sad to ide, evo. Prvo, pa zlatni, ok je to zlatni, ne znam kako to ide, Kramarić. Šta je ovo ljudi? Aha, tu sam jedna sličica dobije. Nemojte me zezat. Nije bilo onom prošlom, kao da dobije više sličica tu. Kakva glupost. Koja je ovo glupost čovječe? No dobro, ajde Kramarić i tu smo dobili neke plesače. Ajde onda idemo, ovo će iti brzo. Koliko im sve su zlatne? Ako se ne varam. Dobili smo neke ljame. Šta im dođe to čovječe? Glupost neko su. Playtime, aha. Playtime. Sučić, Petar Sučić. Dobro. Čovječe. Da li to sve dobije? Dobro. Imamo neki opet. Put imamo neki stadion. Kakve su to gluposti? Ne, ovo je stvarno glupost, ovo je. Plesači i plesačice i... ovaj put smo dobili Jordan. I dobili smo Tamari. Al-Tamari, Alte Tamani. Nakon dva Hrvata dobili smo nekog Jordanca. Šteta. Ovo je svi Hrvati. Da to riješimo odmah i... Ljudi! Šta smo dobili? Dobili smo, gledajte vamo što ovo nisam ni izvukao. Dobio sam Rug Dress bonus. A vamo imamo broj, evo 12, 93, 7. Ne znam, nek mi neko objasni čemu to je, čemu ti brojevi i da li ovaj bonus što vrijedi. Ne znam. A za kartu smo dobili ovako, Portugal, broj 6 i... Kapetan Cristiano Ronaldo. Dobro. Sada trebaju samo još Luka i Mezinginjo. Ovako, dobili smo broj 39. Španjolska. Spanjolišen flex. A vamo smo dobili Japan. Japan, tu vam piše 19. A to je... Što vam presavijeno, jebem ih. To mi je izbornik, valjda, da, coach piše. Dobro. Savijali su karte. Standardno.
Boli dupe za... Boli onu tetu na blagajni onog lika, studenta dupe, da neko to skuplja. Kapetan, Martin Odegaard, Norveška. I dobili smo opet neku glupost, neki sat. Broj 74. Kakve gluposti oni. Ko to pakuje da vidimo? Playtime, konzum. Naziv proizvoda, zemlja podrijetla. Italija, materijal, karton, uvoz nije. Prikladno. Proizvođač, Pulm Studio d.o.o. Zagreb. Užas. Užas! Kanite se Hrvati karata. I ova firma nek se kani proizvodnje te karata. Evo imamo Ekvador. Broj 20, rating 23. I trener. I ovo šta su oni htjeli tim sličicama? Ljudi, svjetsko prvenstvo. Vi dajete meni pješčani sat, dajte mi plesače neke. Kakva je ovo glupost? Ko je rekao da se to tak radi? Vidi se da je heroj, joj, da me ne ljuciraju. Opet Hrvat, hvala Bogu malo. Markao Pašalić. Rating 11, Hrvatska. Pašalić. Evo vi, svjetsko prvenstvo, ljudi, šta oni staje banane stave? Jebote! Konzum, ako vam je to Konzum rekao da stavite, onda je Konzum idiot. Ali ako ste vi to stavili, rekli, to će biti super, ajmo mi to staviti. Onda ste vi. Stvarno, ovo je najveća. Opet trener, Ekvador, opet ovaj Bratko. Opet isti Bratko. Prvo gledaj ovo. Eto, dobro, pamuk, ali gledajte ovaj čošak tu. Gledajte ovaj tu čošak. Vidite ovaj materijal, gledaj ovo materijal. Šta je to? WC papir, ljudi. To karta. To nije karta. To je govno. Da li ova jedna karta vrijedi 10 eura? Ne vrijedi. Kako je to krađa? Šta je to? Čisto lopovski, opet Jordan. Evo, što oni daju? Dabar. Kad će me u idućoj dočekat vibrator, brate mili? Ovo je glupo živo. Evo, karton ili neki koji se savio. Trener Jordana, opet dupli. Nije. Dobio sam ono igrača Jordana. Brate mili. Nevjerovatno. Šta mi urad ovdje? Sve onda je satno onaj pametni na ruci. Rekao bi mi da se mirim. Šta sam sad dobio? Stadion. Ali ko zna koji, ko zna čiji. Možda je neki Crvene zvezde. Dobro, kapetan. Jordan. Hadid. Dobro, idemo dalje. Kakve gluposti, ljudi. Nervira sam s tim kartama. Morat ću poslije otvarat Pokemone da mirim. Da vidim šta se pravi. Šta smo dobili? Bože sveti. Ovo je kao treba sačinjavati na neki ide u kocka. Ektomin. Nek ide, nek se tamo zdrobi pod mojim nogama kad je ništa. Opet isti. A nije, evo i brat. Mario, Pašalić.
Marka, imamo Marija Pašalića. Marija Pašalića. Dobro, 4 Hrvata smo dobili. I dobro da nije Crvena Zvezda. Partizan. Sedma zemlja svijeta. Rank 7. Nizozemska. I vamo vjerojatno neki Dabar. Ono zemlje Sovjetskog saveza mi da. Da mi Gibraltarski prolaz povijest me uči. Ronald Koeman. Trener Nizozemski. Dobro. To je bolje nego ovi Piranski zaljevi i ove karte što mi da. Glupost. Vidim, prvu duplu. Nije? Je. Je. A vamo nas čeka Dabar. Nije nego je stadion. 2 puta. Petar Sučić dupli. CM 17. 17 CM, bratima. Ajmo dalje. Da ovo završimo što prije. Ovo što prije, Zar 97. Šta je ovo? Ovdje izgrezli Dabroje, vidite ovo kakav je rub, samo malo. Ovo je Tunis, gledajte ovo. Gledajte rub. Izgrezli Dabrovi. Moj nakladnik i proizvođač, da vidimo ljudi. Proizvođač Ulma Studio d.o.o. Da se vidi ko radi. Kada mi neće izoštriti, jebo mu. I svjetlo. Vam piše ako. Tu piše. Pulma Studio. Znači ljudi, koji skupljate, pogledajte iza i piše vam. Jebote. Pravo nismo ni pogledali, coach Lamborghini neki, trener Unisa. Studio, tako se naziva studijom. Ja sam imao dobru ideju, ali Konzum možda nije htio novce da. Ali da 10 eura, to se ne isplati. Imamo opet bonus. Ući će dres. Gana. Coach. Otoado. Oado. Otoados. Sad ću vam pokazati prošlog puta. Da vidite kakve su ono slične. Imamo Škotska. Imamo Liverpool kapetan Andrew Robertson. I aj tu imamo konačno neka nogometna sličica. Prošlog puta sličica. Evo, prošlog. Sličica. Dobro, moja redema su veličine. Nove su malkice kraće. Karton je isti. Karton je isti. Dobro, kamera je Gorbačov. Uglavnom sličice iz 2004. 2024. Iz 2004. nego 24. Uglavnom, da. A vidite koliko sam ja dobio sličica onda. Vidite koliko je to. Nas dobivalo puno više. Evo različite reprezentacije. Portugal. Puno više se dobivalo. Ja sam evo dobio sam dobio sam Kovačića i Majera od nas. Ovo ostalo je Francuska. Ovo
Griezmann, Francuska, Španjolska, Olma sam imao, Phil Foden, Englezi, Njemci, Portugal. Gledam, puno više sa karata, sam dobio ove gluposti koje nikog ne zanimaju i nikom ne trebaju. Ja dobio sam nešto sitno naših, dobio sam Kramarića, dobio sam Sučića puta 2, dobio sam Pašalića i dobio sam Pašalića. Rama, Sučić. Dva ovi. Pa. Jako loše, jako loše. Vidite koliko sam karata dobio i 15, ništa. Pa, strašno. Dobio jednu duplu, dobio ove trenere i 2-3 igrača. Onda dobio McTominay, ovo isto trener. Evo, sam treneri, trener, sve treneri. I od igrača Almarija, Petramarija i McTominay. Strašno. I hrpu ovi gluposti koje ama baš ničemu. Ljudi, čemu ovo? Konzum ili vi što ste pakirali te Studio. Pluma Studio, dragi, Pluma Studio. Šta je ovo? Šta je ovo? Jedna karta 10 eura, ovo ne vrijedi. Ja nemam pojma. I još kao, gle ove gluposti, to su im sigurno zabaciti. Ne znam što. Dobio sam, gledajte što sam dobio. Dobio sam, ok, dres, ok, ove zemlje arapske. Dobio sam Farske otoke sam dobio. Šta je ovo, brate? Dobio sam Davra sam dobio. Pamuk, sad bi neš rekao, ali ispast ću rasista. Banane nek ti nabiju. Ovaj, gluposti, brale su. Joj. Gle, dobiješ kartama, ja dobijem tu Marisol. Šta je ovo, brate? Dobijem TV Kamile, Arabiju, Vaj tamo. Da mi još neka bomba ne puca, ne Bože, da iz Irana ispale. Ne. Užas. To je to. Puno serem. Idem otvarat nešto bolje. Ovo je užas. Glupost. Znate ljudi otvarat. Znate najbolja njuza, to je paketiće. To imam Srbiju, čovječ. Lagano. Ono je bila i Srbija. Uglavnom, to je bilo to za ovo. Pričaj srao. Hvala svima, nadam se da ste uživali. Vidimo se u idućem videu, idem imat neke Pokemone, neki ETB i to snimit. I imam još novo za vas. Radi se o nekom booster boxu, novom što sam uzeo. Do sad još nisam otvarao i biti novo. I ako dobim nešto dobro, možda krenem i otvarati to. Vam hvala svima. Nadam se da vam se video svidio. Ali video svidio i vidimo se u idućem videu. Nadam se da neće opet proći pola godine da objavim video. Malo vruće pa. Kažem uvijek neke izgovore, ali nema veze. Hvala svima i vidimo se.